ni hi nuna nei hotan apoi mo hlea kan nuna har ti la kan soi sual kher om love mase ni tang tho hian thil rap thlak pui pui le laom tak tak atam em loi si ri chutiangin ni in mihring kan nuna ngawng dan zinga som ta chu tuntuma hian kan ngai thla ho don ni somna flipping solar poles and space exploration nia magnetic poles in thlak tu ta kumsang ni som pan hi khan suns not pole chu a in thlak masa a positive atangin negative a in thlak tu ta kumsang ni som pathuma south pole po negative atangin positive a in thlak vele bokani nia electromagnetic field in thlak chuan angmong na hle maya chumi wang chuan nilai taka electric charge in sol khomin plato planet thleng awangmong phak hialani ani na taka chuan solar system more to thlengin angmong ti na ni chu electrical field na satna lai chu heliosphere ti nia chumi mun chuan zau taka o phak ta ni chu solar pole sa in thlak lai chuan heliospheric seed chu a input na sasawa kan khovel po electromagnetic waves in achi aveta a khovela electromagnetic weather ha omna sa zual pha ta hialani pakuana the source of life and lifespan cybernetics research group chuan izung changna na sat kuma nau piang le pai mek ta chu andam rei lo bik ti an thre chuaka kum khata tanga kum khatle chan vein andam rei lo pha bi kani hetil hriat chuathar hi us in kumsang ni som khan azir chiang ve a thil zir chu alo nei ve ta ni tichon bet lak chu kumsang a zakwa somruk pasari le sang zakwa som sari inkara ipian chuan le kumsang a zakwa som ko pariat le sang ni pani inkara ipian chuan heng kum te hi sunspot na sathun peak years ania kumsang a zakwa som sari pasari le sang a zakwa som riat inkar le kumsang a zakwa som riat pariat le sang a zakwa som ko pakhat inkar po atel thau bokani studies authors te saidan chuan solar radiation in nu chula embryo anghong leni chumi ina no sen anghong dan zinga pakhat chu anlo pianin chin thalo tak tak ching mi anlo ni thina ni solar radiation chon mihring chi thana le tha kal zel tur anghong na sathei bokani tun haya zirchena tanga lang chu solar storm omngun talutu ka tanga khovela solar radiation local chuan chi thla theina anghong berani pariatna solar activity linked to seaside Russian researcher Oleg Somilov'an geomagnetic activity and record kha azir chianga thil danglam tak amu chuak ta le Somilov chuan kumsang zakwa somli pariat le sangha zakwa somko pasari inkara data te chu an envela geomagnetic activity chu alle thum zelin kumtin halau tama March thla tanga May thla July le October thla ate tamzual thinani chuti hun lai chuan ma ni in ti hlum na chu Northern Russian khopui Europe sa atam zual ta thinani in athil mu chu achik zela geomagnetic activity peaks le mani in thana chuan inzom na riawa nei ti a hre chuak ta ni ama chau hi chu thil hretu scientist su ani lawa kumsang ni paru khan Australia bioelectromagnetics zirchian ania chuta po chuan geomagnetic disturbance le suicide hian in lei china anei ti an lo hre to bokani kumsom pathum liamta record rang an clear leta South Africa psychiatrist te po in suicide rate le geomagnetic inzomna an muchuak nge ni kha pasarina sunspots and mass movement in history Russian scientist A.L. Chizevsky and human mass movement le 11-year sunspot cycles inzomna chungchanga a research kim changchu paper in American Meteorological Society a presena Chizevsky chuidan chuan 11-year sunspot cycle anti chu stage 4 in thlengthina minimum sunspot activity increasing sunspot activity maximum sunspot activity le decreasing sunspot activity teni asoizel dan chuan mass human excitability chu index mangina siama he index hi BC zanga tanga AD sangha zakwa somni pani thleng ram som sari pania aplaya Chizevsky chuan
indona revolution le helna thleng thin zinga za somriat chu maximum sunspot activity kuma thleng vekani ti amu chuak ta ni parukna the sun and arthritis tunai mai kan solar storms le runa arthritis giant cell arthritis le rheumatoid arthritis sen inzomna an nei ni tlatin an hria achan le wangiro an hrelem lo thung US Department of Energy team chuan kumsonga chunga runa na sang enkol to ho record ta that le sunstorm in kungkayem ti anjir chianga chung runa na zinga case tam tak chu sunstorm nen in kungkaina an nei ni in an hria ni pangana solar wind and alien flu scientists chuan theory mak tak tak an potsuaka chung zinga pakhat chu influenza pandemic si sunspot cycle wanga solar wind ina athlen ni in an ngaya tlang hrileng na tak dar vak thin hi kumzawi som pariat na tanga sunspot cycles omwang ni in an ngai ni tunlai tlang hrileng hi kumsangha zakwa somli paruka tanga sangha zakwa somli pasari sangha zakwa somnga pasari ile sangha zakwa somruk pariat vela leng to thin kha nia chuwangin kumsang ni pariat atanga sang ni som pathuma leng pokaha researcher ṭhen alo om tur thu flu sun phenomenon tin anlo soi lok theitlatani serious influenza pandemic san ti zingami swine flu po kumsang ni pakua khan aleng vak to nge chuti rolin theory pakhada chuan sunspots in global weather angmong wangin sawa pem chi ten virus an pudar tur ati khotlai ve thin leni ale lama chuan theory then kada chuan virus hi outer space atanga intran ni in alanga khovela solar wind wangin alo dar lu le ta jok ni in alang palina the stock market and peak solar activity kumzabi somni tir lamatang to khan American economy chu engmotakin sunspot cycles in angmong nearin na theory awma economy saurin dan chuan market chu cycles of the sun anti milin a inher danglam kwal ve zelani solar minimum lai chuan stock market atlan hiam hle thin chu mai baka kumsom riat liam ta ai khan tuna hen a inzom zual ta em zok nin alang ma se chu tiang lam zir tiang tu pakhat chuan peak solar season lai jun sang ni pani khan Dow Jones Industrial Average alo soiloka mase market chu atlan hiam dei thung ani pathumna earthquakes and the sun kumsang ni som pakhat khan kumzali liam ta chung zonga lir hing zirchena bei pui nei nia chutatanga landan chuan high solar activity in lir hing a thlen thin nin an thriani researcher te chuan lir hing lian tham tak tak ho hi sunspot na satlaya solar wind speed chaklutuk wanga thlenga nia chuan earth's magnetosphere pressure ati na satwang ni in an ngai bokani panina sunlight and physical and mental health UV rays saklutukin min emani vai chuan kan hriselna achethei ti kan thetheu ome masa ril rulam nilovin sunburn le skin cancer athlen jok ti hi kan hriat dan ani thung ale lama chuan light therapy hi depression ṭhen khatte enkol nan kan hmang thin ti ero kan thetheu loi si ni kha naw pai raipur ten ni engan mu khan lutuk chuan an naw hrin ten schizophrenia natna an tur thei thinai mase kumsang ni palian zir dan chuan ni enga inphona satlutuk chuan UV rays a hlom hleya chuchon ril rulam danna a thlen thei ani solar storms in UV rays a thlen na sa thin leya kumsom nga panga liam ta tanga ril rulam chiang lo enkol to ho an chui kir chuan solar storms na sathun lain chutiang ril rulam chiang lo chu an tam zual hle ni in alangani pakhatna sunspot cycles predict heavy rainfall Paul Smith College New York paleoclimatologist ka stage ran kumza chunga data chu East African rainfall record satangin ala a chu 11-year sunspot cycles nen khan a khai kina stage ra chuan East Africa ro pui asu rengin peak sunspot activity ma a sur anizel thinti a hrechuaka historical record atangin Lake Victoria Lake Tanganyika le Lake Naivasha tea tuichim chin san le niamzong om dan telamin a shavek boka chuwangin
East African region a tuilian na satak kheng tur a shelok thei ta zelani East African region hi tuilian rap thak leimin na satak omzin em na nia chungte wang chuan hri le na sang sang wangin an thivak zel thina masa tuilian tur an hriat lok thei ta ka wangin inven lok na po an nei thei ta thina ni